Yes, na hindi tenda ulikanzini wanichao KIUTETYA NGUKU nundu ni boba uyu palatwe. Asante tena sana. Kati yemwe Benzi all the way. Akati itisi kana kwesika kalata. Uye no kwata wa ithina ukakethia andu no iketheka. Ubo wene. Emosea. Mwende mwa. Hello. Hello. Yes. Wake wata. Nesa yutoiwe. Nesa nita wasemu wa mulingeni na nzao yawe ya mitambo ni mbaitu nzinu wanichao KIUTETYA NGUKU tuenena nao. Nita Joseph wa mkiwaka. Yes, Joseph. Yes. Wingaliko sieva? Nde dhika. Ngaliko siya dhika? Thina ni mwao Joseph? Penai. Dena nina dhitwe nikalili nina madamu wako. Nini tuna dhitwe nina tunawamia kele. Na tunaezo tena mwangu wa tutuwane. Ndi kwe Juma. Ikwete. Nina mkonezi mu. Ngwendo manya ngado ende. Kekiriza itatu siya weo. Niwa rilezi mwezi wakwa. Na mkone inge wakambia inoto. Ndiyo tunaele kikwaja. Nene tila kwa genye na mkunea. Na mkuja ninge weza niendele kukunea zimu. Ambia jinu na yuwato. Namba kanona. Nakalanga na mkunea ambega blacklist. Saka tuyo yu. Tiyo ngwenda ni manyewe ene mvango hiva. Muna wangi totwa nende? Mu December yukite? Mwende itite kana mukeba ni ebinda yanata? Tena miaka kama 2020. Na iwa wikie cha mwilo? Kwa uno mo wikie cha mwilo enage? Mabinda kadhaa? Na yu aikio kwenye nyomana? Kwenye kukutana. Na yu ndo na mweka wa? Ndiyo ndo na mweka. Mana pa yu ndo na mweka? Pa yu ndo na mweka. Tako buzi monegi. Edha musika na edha uyani? Edha uyani. Obudheka? Garissa. Aya kwa ati ya buti manadhi na oiwa. Aya. Madhi Garissa kwa meoka. Madhi Garissa edhano windeze matuko azungu kwa ila tatetia. Madhi Garissa maikea oka. Maikea oka. Meoka. No, your call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. Hello? Mary? Wake wata? Nesa? Wende nesa? Ubo wake oko? Nesa. Okay, yui? Munana ya wakuweto wa Joseph? Numwisi? Joseph uyo ola munana ya wakue? Udadiro ye? Joseph Musioka? Ndeo ngula siya Ane kwa kuwende endometa? Ni mukolie? Kona ukoseye? Kona ngoseye? Wajio? Ukuniote osa? Na no na this ilia ondu mwatiyete ne mutwana December.
Unene ta Samueli. Mweze kweli. Munana Kumala. Ukuma kuzo kuma. Yawa godomeda. Andumete. Oni kwe akethana ukoseiye ne pole. Na no mutabio balona ukoseiye. No kwenda mutwane. Wewe ready mutwane? Okay. Na kona ukoseiye. Ane kiata mwa. Pani ata nagwa. Pani ata nagwa. Nyego na mbelezi ambie ana ukuniye ne izo. Wa muka wa mwe iwe komete wa maota. Na kuma ba wa mwe ki aka blacklist we ya yuko mwanda ukwatia. Ndiyo nake tio chongwenda o withe no wathewa neona ithene kamuno mwethe nwe meri mwa wese wendo wese wendo no wendo no ni wa mondo na ndikana dojo na nzake mese. Okay, kwani kona ukoze yara mwa? Mugole no wana kwandu na koze. Mwenye aina mu ambia nde undu ne ukose ha. Ko bila. Kido bidha. Mugole no ko kwala te. Yukwanda bie o Mary. Nengiti unyene na kuju. Etha we na kwekiata. Mingina kwa mugole no kwala te na mbibi. Ndambitha. No na kuumie. No na kuumie. Ekati ko ntome na. Au some hata kana. Na wathata. Mono? Ni pole. Na no akwetie pole. Gango pia bodo kanisa nake. Ndwenda unena nake yu. Ona ndwenda iwe wasia wake. Ekati kwenda ule. Na ndio kukulia na nuwe sawa mwekea. Ngina gango atokanzi wangu kutoka. Ngoya ambao sio kanthi. Lakini kwao yundu iwe yenda unena nake. Ndwena mood Yesu. Nondo waiwa mundu aya zienda izo cia nundu wa mundu we. Dote nundu nundu wa mundu mundu ya nundu agibetikia mundu wa mundu na la nundu ya nundu ya nundu ya nundu wa mundu. Ai chao. Dote nundu wa mundu nge. Okay. Eso cia nundu wako. Nundu wako nyena mwitara nyena bya na mukote ai ni mukote nyena. Okay. Ndwinena nake. Takandi na mundu. Okay. Sawa ende. Mundu wakwa. Kone ye mandamu ndero ziena wo ata izu. Kaze kwa ruthe yani oneza i. Tuthambe o ruthe yani une ye mandamu ata. Ndo malije buzi mwonezi. Na wa muyata. La mukolie simu yako makoze kyao. Sio ona ndali jona kutaje kana alande no le wato. Ndike una kune munyanyai. Omuntu megala na ke ku. Ona ndi aya kuti na ku kengede na jamaa ungi. Wa musome ayu. Na mukule yu udinda ndabeki wenda kinanga ngatuma wenda kinanga tuma. Na ro ala mundu ungi. Wewe ni mzimona leo koza una leo koza tumuntu ko na ke ba.
anaitoni na ndio kokoli ya Musyoka koto mawa mbeza sio kano wenda akwo akanye ndienda akwo ono wisaoka na ndio kokoli ai yu wa musome ayu ende we mwamina na lakini we mwenda wano na verify ya waikeithia kana ni wa nai na mundu kana ni monana yo kitwa mwanange yude munyanya yude andariu nenegio lenga ni jamondo atunundu ndakwata timwa kwana ajoka azima asioka bosia okay na yuwe wa kunena kwake tio wewe kunena kwake azio yo no ketwa iti wona alama ko bado wewe mwenda no ekale nondo newa azia wende nda nena naku enda wo wambothe ya kale enda wo wambothe ya no kwiza mwanaku ena kana winake kateka aku okay na kwenu no bakubi akwo wathi kwo ndwathi kwo mwaketi yokumanana lakini yu chalo cha kuthingarisa anakwatie myondo nakwatie ngarisa o munatumie ndo oyo ngarisa aitho koma ngarisa okay lakini wewe uya ngoya kuje imwenda lakini wewe no ekale nenge korwa azia weje ngo uni ogolia right ya ngo kweanana na kuya ngoya kuje imwenda okay sawa ekatutethie ndi mwana mwaitu Musyoka lakini nuna muzomangi yogi na wa mwandu endero tumanu nina mtawangije wa mwandu endero tumanu wa mwa atololie bio ndina mro ya natololie lakini mwende ndiende tenye ndero tumanu rawi ndero tumanu wa mwa wenda nengana na wewe ma ikuyekewe Musyoka we ma yo kwene kyo kayo sia kwa la mondo watu ai moto ayeku na we ona oka kwa kuke the oka ila ngadiza yokwaza o ila wa kwa dakalosa ngadiza ti kwaza ugozu ive wangi ngadiza ni kwaza ndo ko ginawe ezo ngili ni maladhi nenge ngili ni maladhi we ngili ni ma kwa wewe ndo ezo iku abana tethike okay yue meza ndero aleune meza ndero aleune lewe weda meza yuko go mwana mwaitu eko kathi no kuka kumya ndwende rotu manu ndo nengana ndo ne mutabya siendo ingi okay sawa gatutethie yes kazenda na nani ya mwana osu ne azero ne wigi ya mwe madam osu tije no in o madam osu ne motwae uizi na gundozo ame amundo ne motwae na motwae nayo ibindo ya squad ndio we na squad ni ona simu ya lika simu eno na gwe siena to weze na to usue na gwe necho wa nae na gwe na mundu ketwa Musyoka kila ndo nongo tabia no we you mate koza ni sia mail era Joseph in fact Joseph na Malia na mwaine uyo zitwa hii no we you mate koza Joseph koza mail na no leile na la agidio zomewa ndio gwe mundu itawa yawia kitumi kinene kila wiwa pastor na ngayula wa kumbie ayazia wetele ngino katwana utabika cha mwilo nondo chambe nibambe yao yanzika wambia izile uyo pala uwea wako nazimuonete oswa uyona aende na kwekangi oundo kweka yani ti nondo ni wakwatwa ninzika yani be undo kweka tinene akubika cha mwilo ne cha mwilo tiri kyo kibike nisibadu duwe wambe kweta kiwe cha mwilo chambate we yo kasisi ethia kiwe ne kyo kawo we the mwana to zoba to ikwe ai we ta kiwe ba yendao
ikiangale neutral no nezio gete yani kiutu nene atinene yakubika cha mwilo tuwe kwenda kazoba na wana ndio waza kuyendo na ingala wenda banga ita we wa invent cha mwilo yigera cha mwilo bazi ya kiwege tekisio kana ndio kwe yenda au na mundu kitwa madamusu na musioka madamusu ni mutwae madamusu na mondo mionge madamusu na mondo mionge na icho ndo anena we azo ndo awu anena na ethira redio na alame oko wa matezi so imanja mundu we ndena kendo kinene we ni we ananitie maundu na ni wosi etambia na yu amino sia ko wege to kingi wetele kinene chume mwele wako so ndi wasia Olinge ndi wasia kila kithia wana thina na mbivania cia mbiwo komone asi sanzi kanjinoko wabegendo ndi wasia mbivania ya mbiwo komone zisa zambia nzika ngina mukatwane no kala na nzika ndio kuya omunde na ile kala ketho omunde moyabika cha mwilo omunde ndi kala na nzika lakini ne kala na nzika na movika diko wike matunda macha mwilo matunda matunda mevoyu ogwe wako tonya ogwe wako tonya ka guketa wo utilaba icha mwilo kyoja kikabi ko nekebike already na wagweto banga ibanye imwili we banyata ndikwasia mbibania ona ethi wa wethi acha mwilo cha ikebike ndukambe ovika ikabika wa ndio kwe rosa we atagu nondo thina wilikila bati thina wilika nundu ila anduma menthini wa mbibania mami na uthomwa imwe kilo mwa balawe etha na nzika no longi trust thitha yetwe nthini wosia yesio na kuna simu ya yawe nethi azimbosie mwetu azisilia ondo nyene kana yawe niguo kwetie yuna nicho boete simu wa kuna simu wonete kwozwa ni mwetu okula we uimana ele akosa nondo ondo kwetie niki pe undu muna manie ukwata gwa nando uyu madina ma mondo eta wa mondo eta wa musioka chakele alama nthini wa mbivania it's okay ni wailete umelia you are true colors okethia eta mana wa thata we kata na kumwetu wethia mondo la mwivania athata no akumecha thenki athata no akune kopi umeaba nondo ene mbebania timotwana no lakini ewe ene mbebania timotwana na kama mbebania kakwa kwe motwano yeza ugwa ku no useo ukamana true colors zia yawe athata ekalata illa unoiwa ngoya gaze ndombothanie ekata yukabindane kaum yawe ilote uthiwe yani ekata no lea uthamba mitheneli no nde uyiwe yani ukamana mundu ungaingia zio thamba mundu nuziokea mundu nuzi waweta baothamba tiba ino bongo mundu nuziokelela asati obe inge mboe nuzwakama imo kwa jumwa nuzakama na ikoma ata masagite saingi lakini we ona mundu mukaonu etwa Mary Mary wona yeka kiupe mundu weka akino tena option na option ya kwazia kana mblogo mundu use nwenda asoko kayukethia omunde wesu aso na twendo twete watho wa kwejane ulu no ikwata niyango kiagendo kaseo ono olecha tiago na wiye mwana maitu uyibasia mwetu wena mwana ambao mana wibasia mundu wa thokoniwe ngo yake ni mundu na amboi ko wendele na mundu ngoido kwanetwe mbinge ngoido kwanetwe mbinge wendele na mundu na dilo kanda zaita so ngoido kwanetwe mbinge ndio kwe wendele na mundu wailete ambai dhambe uimana kana ngo yake ti yonde Tebamwe yakwane yoyonde ndio kwe ngo yake ti yonde pe mundu weseile thayu ni wake na muitabia na mutia mwana na matho kwana kundo na undu munene sindu ila umemesila makabindia mabindetie ni mbinge
ila si no memesila mabinde je mbinge no manani wa mundo kabingwa kelini kyo kazi o munde ningetha na ninyango thene kia mathena ma alamedha mena mathena mamwe ukethia elaita wa kwa kisungo mara kitale nguvu za kiume ukazi o munde no bingwa kelini kicha nguvu za kiume awo meala wana wi na ndo aminika anemo awo memesila mathena ne maingi ukeza hivi ya wona ngithethe akuga mugulia ni ciake madhenala au memesila ni madhena maingi magireta ubindia so tukazia nizio woka na mwana sawa ngone ndo lekuwa yo na wewe ndakale kwesu ne mie na madhena makwa maingi ya the wawitwe wibasya mwetu na mwana ambaye tha wetu ikithia chomelea we mwene obebezya ngoye isa isu penda pema isa isu walika zibitali Ngambe la kitale nena ndawa yake ya mwiki bandi. Benda mama sa. Newe na singa no. Ngambe ya na kitale to na lava na bala wa ile utona. No bongo. Windo na balangu ora. Ai ndi ya ziangu anda kitale to na lava. No ilo rebia. This labu. Kwa wewe na neza tenda wa mekalela yu. Kadia mituke. Wanda mungenda ndiye anda kitale. Nyendi tana wake timba. Wathie ndi undete kilango tona. Ni chondo. Oya ndawira nyendi tana wake timba bena sia umelia. Ndo ndete kilango tona ngende. Yue mundu wita Musioka ndui mabito ku react react yeta mundu nundu oketie kwesikwa na we sikwa tenei elea osa simu ya kwaniki kapuka inivoma kukake inivoma tito bongo tito do inivoma tito do ende do itazia we amosi tomundo riro do kutomundo yo bongo to totela kwa bongo tomundo yo bongo to no bongo no wana mundu abenetwa mundu wake no ni munana diako ya okethia ni wonswa diako ya na wonswa kuma kwa munana ona munde akainge yo munde alame metwa anone atwae kilungu kia no nandisi kia nara no ngwatia okaethia akitiyo bena na mundu ume kwa mundu muka azie mundu ume ozu kuma kwa mundu mukonge wa munana mebo hiyo uibenegele ya we ndebade ne mulinge wane wa namba na eso kwa ndia nda ukona oka tho chone genda kwose pesi ndo mushoka wele osiane sia bau is this true na thani we thimeche wenda mundu ina mwana awele kwa mwana is it true is it true neweze musyoka ni wakulia na ni watabuoneza babe mundu ume gotinda oza namba yake gotinda ayo baba icha ni nda utabia wila mundu ume ngine na la dizengu ko bana mundu muka wa kambo wa mani we amume na oza simu mume akona simu yake akonia oza simu ya madam makonia mume na simu ya madam ngino madam nake oso ndio lea oba ndio lea so musyoka you need to think twice hello swan ya thrice wai ndio gera thrice ndio azia kila toilet omanane tolevania ototwanite pe ando mathata makauma ibetisio ngite no lumo wa mundu ibata thitha kibeti ndio kuyate munuka wako at any given time ni wako ya na kumandha siendo male kule mawea lakini si wako umakibeti kama mawea maingi mulinga na inde ndio ngela mawea ange mamunuka ni isa yengi kwesa umololana na utumia munuka wako ndona in fact azazimo